chia kwaba de ba asante mampo bi am just say asante mampo na ha ene due du ma e di na nyina eye ohena wote mampo kunyo so fito ene na yesi ohene fofo tu be pia asante mampo ha no de be sa aye go frete de mo de kese pa enti koso ne for the laga ene she de koso ha bia be na e fa kale de sanse ni pam pem ahemfo do na be pem wa no ma ye ba be pochi dom na ye de na esi akonwa so ne yi na che ewiase afa na nyina koso a hwe channel
The Church of Pentecost, Asofo so Eduha, and the historian. Ahmed Usman.